Kalau mai lau Samoa Entertainment TV, mai pia, ai tatu tumu le ne yaso, usi mai fafonga. O le tāua o le ngangana, le ana tausisi ia ile taitai o le malo le fionga fia mena o mimta afo le pāle mia. Tālu e ono taitai se seina ai le au whaalongolongo a le pāle mene i saunoa ngā whaipule, ai mai se o le whaupuina, e le sui taitai o le itua ngai, i le fono whaatatau i pili e tolu o tula fono whanua maswafa mal whaam sinonga. Sa e la le manatulo o fionga o whungwhitalai. I se awa noa e toi whata oto mai ai le tula fono pe mai o na reascent. I le al malo, le laulau a fono o pāle mene. Mo si le fia. Mo si le fia le mautale nei. Ia te unga ia o tu i tonu. Ia ma ua toi ave e seinia ia Manuel Malolo no winga na reascented act. Ia pitai la ia e ome le so ia pe o lele i whaata oto i luna laula fono mo si le fia pan mene. Ai ta ua e lo ta ofi le tulanga lea. Ai whaafitai o na o lewa tau whaalonga tu nei. E sau noanga whaamalama le fionga le minsta. O lea na toi reascent. Pento e saini la o malo, masina o kitopa i le tausanga nei. O le tia cent, ia le o mauopo le alaso na tia cent, ia le tula fono mua le saini au malo le asuli ma matilua feno sumatasi. O vaengala ia pe sa fia o estau talanga, o nai taua lo taofi ia le manino o piliota ia. Wa te unga tu la fono fa vai o ina le e maua mai ai pe fa nau mai mau si anga fa tu la fono e te o tu la fono fa no ma swa fa le nei wa tatu wa ai ai le la wa mai e te unga ia ia e peno fa yatu e le o manino tonu ia o mo sui ia po a tonu te unga ia tu tonu reascended act ila al malo Nena sainia la o malo. O pena whalonga tu fo isa noanga wha mamlama le fionga minsta. O le si vanga le nei tu la fo. Malie lau fionga sui malo se i tuatu la no ele. Tata el malo lau fionga tu matai palmia. Ele ese le sui taitai o le tua ngai le mtau prule taua. O le ngangana tātou te whaungaina. O le upu lea e whapea mai foi lea o le swinga po le amendment. Lau e whionga i le whungwhitalai. A tātou manatua le ngā lue ngā komiti na li poti mai i le mautale nei. O na e whā i a lo minga ese o le tūla whono lea. Whanua masuafa luas fulu. O le ngā luenga e le o ni te unga poni amendments. O le ngā luenga le komiti sa whautua ina ai le pāle mene ma tātou talia o le whaasa onga. O le whaasa onga o le tūla whono na pāsia il mautal nei. O lona winga. O le tūla whono le na ave e toi saini whaasolo muli mai lesi sa saini maumua ai toi avatu le whaasa onga. O le whaasa onga na i oe i ai le maota le nei i lunga o le lipoti a le komiti sa iloina i alo minga e wha. Lea na nenefu wai tātou, nenefu tātou, nenefu whamasinonga, nenefu le lalolangi o e sa tilo i tūla whono. Ia ua ainga umai e ia lato mta upu i le tātou whaamasinonga lea. Awa le mai loa po feo lo minga ia. O le sao lea. O le toe whaamanino, le mta upu le sa no mai ai ia le suitaitai. E leo ni teunga. O le whaasa onga. O le mea na pāsia. O le tūla whono i le nofo inga taluai. O le pāsia o whaasaonga na whaofi atu le tula whono o pāsia. O le apsoso antele le toi whaawa wina o whaamsinonga o whanua maswafa. Le watusa ma le tausanga o ta atiel siri e le lua se lau mata upu ua ta tau na whaamasino ina.
O le so forai le lua sutolo te se malua o lua. O whailonga ino se aso fia le fio anga potasi fale alili. Ina ua musa ilo na malu tapua i malmanuia. Na sa ili matalo sia ya na tama whanau i Samoa nei ai o atunu e mamau. Lea ua malanga mai mapati patia whaatasiai. Ma le fio anga atoa le la tau langa o le malu tapua i le atua ua maea. Ma whapa i aloa i ai le taia o le so. O ananafi na whaiai wha alolo nga masani ta alolo matali ngā paolo mangafa. O ana po siva masani ai ma fia o wha alufalenga wha Samoa i le po na po. Ai o le so, le ua wheilo i ai a inga ma le ka le sia ai o malo wala aulia i le lotu whapa ia o le malu a le whakasa i le fio anga potasi fale alili. Ua whailonga i mea siasi aso fia o le neito sanga lua o lua i se vanga wa fio anga i savai e peo na ripotia mai le si ti ai ul tulanga ati nai i totono le fio anga upaya le ana moli mawina i le soluno le vai sonei i le asia singa ati na o le nu po le komiti ati na o le whatotonga ina leo maota i mea fale peo no foa o se feipu o pusa aisa masini ta lava maisi o loa o le tulanga fole nana i le asia singa mea fale a ainga o le kale sia fa apotonga kirsiano i paya o i tu ainga mea fale lava foina sa sao i ainga ma moli mawina le tofu umalava o ainga ma mea siasi e la iti tupulanga o le fiu angalea o lo o ingalwenga fa vai taimi peitai o le tele lava soso ani fa totonga nei ma le atina ina o ainga o alofa lava maitau ainga i New Zealand Australia fa tasiai ma fa manianga i tama fa nau lava le nuu i Samoa nei fa tusa le fiu anga o sa fotu e to tele ana tupulanga talavou o lo o ingalwenga fa vai taimi ma fesoso ani mai ai i asia singa a ainga i sa fotu fo ia. Ua mai atu asia singa o maota tali malo. Ale pitonu ui se sifo il komiti ale fotu o Samoa. O le whaale leia o maota tali malo i ainga. Ai o le aso luas fulvalo masina le nei. Lea ua atofa mo le asia singa ale pitonu i sa e sa fotu. I le komiti ale masina oso. O le whaatotonga ina fo i o maota no fo ainga. Maina ta aweltina ya Caroline Mose o komiti lea. E le ngata inati na e ai a inga o lo lato nuu. Ai ua manui ai fo i pisinisi. O lo ngau sia mea fale i Samoa nei. E pe o le moatonga, o le well, o le sap. Ave lalo maisi. Fafta iai fo iltina ya Caroline ia company nei. O na saki liva atu lava lato au nanga. Na ia sauno foi. Ua tūlanga ese mai ai lava a Sofia fia o le lua o lua. Ai mai se o le si ai foi. O le totele o ai ngā asiasi mai o tunu mamau. Ai ua whetaui ma asia singa o mea fale. Sanga mana tu ai pea. A Sofia fia o le lua o lua. Ua filfili ai neile fio ngā lavea pese tā lua nā foi. Mai lau tala vau e kale sia whapotonga kirsiano Samoa i tula ele. E avea ma prestene il whaamalu mo whaapala potonga tu ma oti a Samoa. Mo le tu sanga lua o lua whaa. Ile mai ai o le fontanga whaaltau sanga lua o lua le sango. Lea ua filfili ai fo ile fio ngā tau lea au su mai toni tipa maa. E whai ma tau tupe, mai le whaalapo putonga tau si o manga po le Samoa Conservation Society. Ai o le fio ngā mata whafo tino utumapu, mai le nua o le lofa, e avea ma whai lau tusi. O sui a wai o le komiti whaafoe al whaamalu mo whaalapo putonga tu ma oti e Samoa lua o lua tolu le sango. E au fiai amitona e fui maono Dr. Cecilia Leilua o le Independent Water Schemes Association. Fiu mata SLC o Manga Society Incorporated. Tofilau Raymond Voigt, Peacekeepers Association o Samoa. Fuatino Moli, Mele Mixed Farming Group. Mele Sete Manole Mauloa Development. Sele Vili Amani Maile Mataitoa CBO le Pale. Molio Pio Molio o Olengawalofa Ministry. Ma le vaenga wha leo e au fiai te mukisa tuai mau o le whata ua leola. Livia Black o le Samoa Voyaging Society. Paolo Sua o li ima whaipule o vaitele tai. O lo wha ua peo na ngā luas o sotau o wai wha malum wha la paputonga mutanga talau tele. Ina ia mautinoa le una ia ai o le vainga mamau. Ma le sini au tua le sanko mo le wha lau teleina. Ma le wha le leo ati na ai awal soifua manuia. O tangata nu o Samoa. O le fono whaaltau sanga le ale sanko sa whai le te o whau fale i le Millennia Hotel i Songi.
Mai silia ile 5 sui awai mai whaalapoptonga SS o tangata lautele le whaamalu whaalapoptonga tuma o tia Samoan awai le fono lona 20 wha. Le na taita ia le sunga reupena le au mai le whakasa piu I whale alili. O na mta upusa tala noa e au fia I minute o le fono whaaltau sanga lua o lua tasi li poti le plestene lua tasi le lua lua li poti le sue tusim tala tupe whaatau sanga lua tasi le lua lua. Ngā luenga whaatau sanga mtala whaatau au tua tupe lua 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 tolu. Ma le palo taina o tofi e pe ona iai le pristene whailau tusi ma le teu tupe. Ma le palo taina o sui e tofitu o komiti whaafoe. E ono se la wono se fulu Apple iPad tablet. Ma isi o loa mo le se tia o to mai wha ona ponei whanau wa onga a Samoa. O whamealo whamai el whaalapoptonga malo o whatansi le UNESCO. Male malo ya pani ia Samoa ta wala mai. Ile mtanga luenga wa onga ta alonga manga nuu. O iPad te ono se la wono sfule tu sale tau. Male ono se la wiva sulfi tuafe. Tolu se la ufitu fa ta la. Po o le lua se la ulima fitu afe iwa se la usfulu ono ta la Amerika. Maisi o loa e sili atu le tele. E lata ile tasi le miliona. Tolu se la ufitu sulima afe ta la lon tau. Matalia aloa ia alfa aton silo mtanga luenga wa onga. Le fionga e au Chris Hazelman. Mamoli mawina e le fionga ile ambasa o Japani Samoa ke isuke senta. Ua pa ua ile kilisi masi lua o lua ile aso sao le vai sonei. Fa pena fo ile tausanga fo e pa ufo ile sao le vai fo. Mai o se fianga ile totele ona o le umi o so malolo. O aso fai taulia e pe ona ta wailunga. Mo le krisimasi o le aso sao lua lima o te sema. E aso malolo atua ile aso ngafua ma le aso lua so ai. Ai o le tausanga fo. Aso mua ya anuali pa ufo ile asa. Ma aso malolo atua le aso ngafua ma le aso lua fo iso atuai. Mo le atuai wha manuianga le pulenga lau Samoa Entertainment TV. Ya so fia ma whai ngā malolonga I lo tātua tunu. Ai o paanga a watamua mai Samoa. Lau Samoa Entertainment TV, ai whasai koe.